Okay, díobh caride agus fáilte chuig an measúnú leanúnach dó. So nniu béimmuid ag denmh léamh tuiscint agus ag scríomh cúpla freagraí don léamh tuiscint sin. Agus sin tá bé sé éasca go leor mar tá muid tar éis gach rud a dhéanamh tá sé bunaithe ar cathaimhimsre arís. So bé sé bhánn an leabhar a úsáid leis an cabadéil sin cathaimsre ceapan gur cabadéil a seacht atá a gceist sin an ceann leis an sport. So sulla taimmuid isteach rachammuid tríd an measúnú, so tá gach rud ar an OneNote initiative tam chun rifosta cheola amach cuamh ar aonos. So ar an OneNote tá an scrúdú céine ag gach rang ABC agus D just tá dot difriúil sa cúra ag breathir the rang. So just be cínte an ceann ceart A agus C tá sibse ag denmh an ceann seo agus B agus D tá sibh denmh an ceann eile. So feici sibh go bhfuil an léamh tuiscint an sin agus tá cúpla ceisna in íos. So rabha cathaimhimsre, so cén cathaimhimsre atá acu. So caithfidh tú an ghaeilge chur seach an sin. Cá bhfad é seo mar cathaimhimsre ag gceathnú cíos. So cá bhfad atá si tar éis cathab ag an cathaimhimsre. So Bhliain, Bhliain, 3 Bhliain, 6 mí, 6 seachtain, caithfidh tú é sin a scríomh seach an sin. Céim fá arbé seo a rabha cathaimhimsre. So céim fá go raibh siad an cathaimsre seo an taithníonn se lo, an bhfuil siad a géirí é sin a dhéanamh sa todhchaí agus siad snamach ag obair, an denan a bháthair nó a athair é sin ní liscuin caithemuid féachant ar sin. Agus cé chun minic agus a clachtan séanú sí an cathaimsre. So caithfidh tú rá an den siad gá uair sa seachtain, nó gach luúin agus gach máirt, nó uairháin sa mí, nó gach tróna, nó pe sunra atá an sin caithfidh tú é sin a scríomh seach an sin. Na feici sibh go bhfuil an next an seo, mar tá trí bart le déanamh agaibh. So ní ligeadh siad duit dul go next go dtí go bhfuil gach ceann déanta agat. So nuair atá sibh ag líne isteach an eolas faoi leora, caithfidh tú freagra a thabhairt do gach ceann, agus an sin nuair atá gach ceann an sin ligeadh siad duit dul a rá chuig dítar, an sin críochnaigh le dítar, agus nuair atá dítar críochnathe tricí sibh, elce agus nuair atá elce déanta agaibh, bé an píosa ag an deireadh, send me an email agus submit. So nádíonn dermid brú ar submit sin an príomhrud. Muna tagann siad tríd fáiríar níl siad déanta agat. So níl aon pointe teachta deagmhaith lom ag rá go raibh na fadhbanna caithfidh sibh é sin a chur in úl dom ar an spotta ar an lá muna bhfuil sé gobar. Níl aon pointe teachta rais cum an lá dar gcionn ag rá go raibh fadhbanna agaibh. Cos ní féidir lom ar éú an lá dar gcionn is féidir lom ceiriú libh ar an lá sin. So le sin ráte rachammuid isteach chuig na léamh tuiscint sin, agus bé mé ann píosa cúnamh a thuirtíomh. So seo an trí pís atá le déanamh againn. So I dus a bord tá leora againn. So tá cúpla focail nua dún, wettbewerben sin commórtais an iwwer ulra, Preise sin dúisna agus Bauernhof rinnemar le déine sin sin an éirim. So ferm. So hier haben wir ich heiße Laura. Ich reite seit 5 Jahren. Now, rinnemar an bríthir sin I cabbagéil a seacht. Tá tein se sin leis an písa seo atá ag seacht níos tú níos. So céir den cathaimsre, ich reite, because ich habe mein eigenes Pferd. So rinnemar an focail sin le céile hana féim. So ich reite seit 5 Jahren. Oh, 5 Jahren. So tá si fósa dennevé, but tá si tréis 5 Jahren a cathafig dennevé. Zu Hause habe ich sogar mein eigenes Pferd. Soália tá mein eigenes Pferd. Mo Pferd féin agam. Es heißt Spark. Spark is anam do. Warum ich gerne reite? Kein Fager tat nie in Reiten lum. Ich nehme an vielen Wettbewerben teil. So sin teilnehmen. Brunner is féidir an peanna allen seo. Rachmuid le jarrad léi. So teilnehmen bríthir ilscartha. So sin páirt a ghlacha. So ghlachan páirt an vielen a lán. Vielen Wettbewerben. So tá Wettbewerben an sin. Und ich gewinne viele Preise. So bíon a lán dúisina á bhuachan gom. Dann bin ich immer so stolz. Na, an focail stolz sin bródúil. Tá mé gcónaí bródúil a sin.
Ich habe Tiere sehr gern, so es macht Tiere, so es macht Anvi, und will später Tierärztin sein. Rinne mar sin an post, an push boninskannach, sin an cúis, fan second, muid just an cé da eile, sin an cúis gohfuil an IN ag an deire agus an umlaut mar is cholín I agus sin an legan boninskannach don post sin, Tierärztin. Ich reite jeden Tag, rinne mar sin hanna féin na mílte Uhr, jeden Tag, nach der Schule, teréis an School und auch am Wochenende agus freschen am Wochenende hier auf unserem Bauernhof, an seo an firm. So, denim an cabhaimsre seo jeden Tag, teréis an School, agus freschen ag an Wochenende, an seo an firm. So, tá Laura soch éasca galore. Tásúla gom gur féidir hang on, mit blau jetzt. So, Dieter. Hier haben wir ein Engel, sin an Schlacht Isgarachte, draußen sin an Fokelgemanchte de las Mui, agus schmecken sin an Brieher o hef rudegen af lasse, so blassen sé gemach, ma tá muid kaint fui an béle atá goin, kunsa blassen sé sin, blassen sé hin takes even an pizza, and bla bla. So, ich heiße Dieter. Ich engele unheimlich gern. So tá an bríthar anglan deanta goin, tá mig fécinn seach sa leabhar hena féin, agus ag rá go bhfuil an bríthar sin, tá sé seach sa cabhaidéil, cos rinne mar sin, tá sé leathnach céad sa seacht, so tá sé deanta goin. Unheimlich gern, so is evenlom angeln. Vor 2 Jahren habe ich damit begonnen. Hossig mei 2 Jahren hin, als ich eine Engel als Geburtstagsgeschenk bekommen habe. Nur vor mir an Schlacht Isgarachte. Maar bruntenis Bretla. Ich bin gern draußen, is machlem we las moe, in der Natur, Senador. Ich esse auch gern die Fische. Freschen is machlem die Fische a eha, essen. Die ich fange, a tagum urhu. Fangen sind just nur ein to an Fisch. Die schmecken immer lecker. Igoni blassen schied intach nu. Lecker sind blaste maar adiacht. So bim blaste aku. Im Sommer, van sagen will ahrig an da. Oh, da haben wir Foot nach Hause. Im Sommer gehe ich jeden Samstag, jeden Schinnerisch Gach, so jeden Samstag angeln und im Winter auch, aber nur wenn es nicht zu kalt ist. So schön im Sommer gehe ich jeden Samstag und im Winter auch. So Themen im Winter auch freschen. Aber nur wenn es nicht zu kalt ist. Ach, nur nach welcher Rohr. Am liebsten angle ich am Starnberger See. So, am liebsten beim eg angeln eg an Loch Starnberger. So, tiskunker look Asian tushko she fearinch connection on dative rinne an dative le déine. So sin an dative agus an dative focal fearinch connection lín shigul she der sé sin an lagan fearinch connection don focal sé sin look cos an focal boninch connection sin an farige. So kam ve cormac leisna hinchkena o hef sin de. Okay, so anish elke. So hier haben wir Besuch schon an Kurt. Rettungsschwimmerin schon an Garde Tarhala und Schwimmbad schon an Linsnave. So ich heiße Elke. Mein Lieblingshobby ist Schwimmen. Rinnemer am Briher Shin. Weil ich fit sein will. Troschko will megiri fit sein. So ve achli. Es kostet nicht viel, nie kostet nie an Omerka. Nur 4 Euro pro Besuch. Direkt €4 an Chort. Ich will später, so bewatlum nächste nie später, Rechnungsschwimmerin werden. Bewatlum wer immer Rechnungsschwimmerin. Ich schwimme seit 10 Jahren, komm schon da, rüde schon, Magenta. Seit 10 Jahren. So tam ich snav le
10 Jahren anuas. Ich konnte schon mit 5 Jahren schwimmen. Hanna fein, ich konnte schon mit 5 Jahren. Oh, Teresh, nu, Neil seo an fragra atá de or Teresh 2 bliain bhí mé an schwimmen. So tá sé denna bheith le 10 bliain, ach ní raibh si bhí sé ag fálam is dói sa 2 bliain, so inis is féidir le hí Teresh an 2 bliain sin. So an sin 10 Jahren ina omláin ach 5 Jahren ina éonar is dói. Meine Eltern kommen oft ins Schwimmbad. Taggant mo hismahori gominnig sa Linsnave. Das Schwimmbad liegt nur 3 Kilometer von meinem Haus entfernt. Tá an Schwimmbad Lunithe direct 3k ó mo theach. So an fernt is nar támuid ag rá go bhfuil rud ag an Lunithe agus ag cur an méid km isteach. Und ich gehe jeden Sonntag und auch agus freisin Dienstag und Donnerstagabend. So agus freisin Dienstag und Donnerstagabend. So Dienstagabend und Donnerstagabend. So tá an na sunraí fád ag tastal an sin. Téann si jeden Sonntag agus freisin Dienstagabend und Donnerstagabend. So le sin deanta tá in nóhan a gcuibh dus na ceistena. Bhí cinnte gur freagraíonn sibh na Drelo siúd. Na ceisna ile ó gach duine agus gur brún sibh ar next agus an sin submit nar tá sibh réile dul. So go nairí libh agus bé mé